I smo ljudi došli u novu epizodu na mom kanalu i danas kao što vidite igramo Geometry Dash i kao što znate nisam uspio prijeći prvi level, tako da ćemo pokušati danas i idemo. Svi znamo da sam ja nubara u Geometry Dashu, tako da nema šanse za mene i idemo pokušati prijeći prvi level. Teško, ha? I koja sam ja nubara. I dobro. Polako, samo da se koncentriram. Možda vama ne izgleda toliko teško, ali ja sam tolika nubara da ne znam ni prvi level proći, tako da znate koja sam nubara. Ok. Dobro, super. Samo, super. Samo ne, ne. Dobro, sad. To. Samo naprijed. To, idemo, samo nemoj failati, molim te, nemoj failati. Ne, daj, mora sam. Dobro, nema veze. Drugi put. Idemo. Možemo mi to... I idemo ponovo. Ok. Dobro. Samo da... Yes, konačno sam prešao prvi level, to jest po drugi put, mislim ono, prešao sam kad nisam ima, ali srećom sam prošao prvi level. Nego, ako želite da prođem drugi level, slobodno recite u komentarima i ja ću ga naravno preći, samo da vidite kako izgleda. Ok, to bi bilo to, znači ako želite da prođemo ovaj drugi level, slobodno napišite u komentarima i to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidio video, ako je bacite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!